Vaši i naši današnji muzički gosti, Adelante, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Kakva vam je atmosfera danas u našem studiju? Ne pitam to bez razloga. Pa prijatno je uvek. Prijatno, jel tako? Pa dobro, sve su to čari emisije Uživo. Dobrodošli vi nama još jednom. Zorana, evo tebe ću predstaviti ja i zamoliti za sve one koji nas možda gledaju danas po prvi put da nam predstaviš i gospodina. Flamenco stila. Mi smo Adelante duo, nekad sviramo i u proširku. Stvar bira uglavnom, evo konkretno kada je emisija Nedeljom u pitanju. Zavisnost. Publikom koji imate. Tako je. Pa da li... Divno, tako zvuči duo Adelante. Uživo smo iz našeg studija 3, a u nastavku našeg ovo nedeljnog druženja razgovarat ćemo o gala koncertu operskih pevačica koji se održava večeras u Srpskom narodnom pozorištu, a naše gošće su doslovce svetska senzacija kada je ova vrsta muzike u pitanju. Ladies soprano, buongiorno i benvenuti. Buongiorno, thank you. Ovo je po prvi put da imam utisak kao da doslovce radim na Raiudu. Sad ću vam prevesti. Sorry, we did not really quite understand what you just said. Ok. Nismo baš razumeli šta ste Kakav rekli. koncert očekuje večeras publiku u Novom Sadu? It's going to be an amazing Biće concert. fantastičan It's koncert. like, Čuti u Srpskom narodnom pozorištu. oh, it's difficult because Teško je, there are zato different što genres postoji of način music. kako da Even if izvedemo there are ovu most important mešavinu part that is muzike Gledano, ovih velikih. šta je ono što vaša publika najviše voli da čuje i kada primetite tu reakciju da znate, sada radimo pravi? I think that the Mislim audience da will enjoy će publika uživati the different kind of u music that različitim we will vrstama muzike koje ćemo da izvede. Drago što smo ovde i hvala vam što ste nas ugostili. Mi smo prvi put u vašoj Well, of course, it's a huge honor. Naravno, to je ogromna čast, naravno. Je teško spojiti operske pesme sa možda napolitanskim pesmama koje će se takođe večeras čuti posao i to je to što oni najviše vole. Mnogi muzičari gostuju u ovom našem nedeljnom popodnevu, ali nikada do sada nisu bile dive, svetske dive kao što ste vi. Šta je ono što vam je najvažnije da publika ponese sa vašeg koncerta koji će se održati večeras u Srpskom narodnom pozorištu? Prvo to, koliko je važno samo poreklo i kada se kaže Italija da bi se uopšte mogle izvoditi pesme na ovaj način? Mi se znamo kada se kaže Italija i to samo poreklo da bi se pesme mogle izvoditi na način na koji ih izvodite. Kako i na koji način pristupate evo upravo pesmama koje sam sada spomenula, a koje izvode konkretno Bocelli i Celine Dion, pošto je to takođe nešto u čemu će novosadska publika imati prilike da uživa večeras?